isawa dan nela. Manunay ka ayat itu anu koma sinama wa mo Yesu kada. Luka pasal 2 ayat 2 irugi pelegafa. Pasok pangro madana ada simar madana manaro diri rapaspom. Bayu dasi ramala ikazubaya, ba imasui rahana zubaya, ba uso ba atakura. Bayu maneko ramala ikatan. Bayu biata ubi diri rasa Uturiani kekerti bahwa saudara saudara sirugi hampe putania menotu kami salori piada bongiane keriso soaya bapa dua darito bapa darah kami balubaya awadania ila noro lele bayare malso malai ikazoro sato awala ikano megi lasuno malangi lagani la kami kelomalang siapa bapa atule baburikan badiha di masih ada. Manunay ka ayat itu kuto do benia atau di syukurku.
Bameno kan malaikat yo kagorugo menon lagi dalam pakama namanya kumalo ada kenabara tala ang pambedi leke mapa tapai tidak ngi papa tahu soya kita balari ho we amoy papalu kairana Maria Yosefo anu nono nege ni pagaya baluhan bameno lagi la kalau maka do mani ande ni o maka gera panono ande bado di samodo Ahli dede bani pembakaran bubano ada gerang bala oleh kumaria ke kuniwa ada ifa tautung ke dunia bala kuli ira kubalo ada la semuanya robalani la suno ia bani romora bani ila herra bala romora ya Manune kaya terfa bala ko di preso baso kenia bauri gu betul ko